egameni likaJesu ngomgcwele egameni lakho Jehova uNkulunkulu phakade ngena sikuza phakade ngikubuya bakhona emakhaya bangaphila Jehova namandla bafuna umsebenzi abaseyinkingeni Jehova namandla njengomprofeti njengomthandazi ngikhulela ukubukela khona ekhaya umuntu weJehova namandla ukula phakade ufuna umsebenzi oseyinkingeni njengamanje Jehova namandla ngikunikeza amandla ngikunikeza impumelelo ukubukela khona ekhaya egameni likaJesu Kristu phakade haleluya babukela bakhona emakhaya ukhuluma ngomthandazo woDlamini ngiphethe amakhandlela enkanyiso lapha ngiphethe neyiwasho enzaziyo kuLocksmith uyageza uyafutha uyaphumelela uba nemali uyaba negazi kuphuma isicitho impinde amabhada khwesha intambo lengisebenzayo kakhulu le iyakhulekela igazi ekhaya neBhayibheli ikhona usindisiwe sibabona abantu abathona abasindisiwe bakholiwe baphuza namanzi adumekile mbukelo khona ekhaya lento yenziwa ngaye abantu nawe lento le ungayenza ukufaka ishirt ufake khola akusiyinkinga le ukukholwa kukho empahleni isiphiwa sikho empahleni isiphiwo singaphakathi sisemzimbeni mbukelo khona ekhaya ngiyanithanda nonke abule bakhona emakhaya ngifisa ukuthi uNkulunkulu anganikhanyisela ansindise niphilise Zimbabwe UK America Botswana Swaziland South Africa wonke umthandazo uDlamini uyanikhulekela ukuba niphumele nonke babule bakhona emakhaya ungangimeme enkonzweni yakho la ukukhona khona nawufisa kube khona ngizokuthandaza nawe ngikhuleke nawe ngikhuleke sithandazise einkingeni zakho obhekene nazo ungangifonela ngikwazi ukuthi ngikhulekise kodwa kakhulukazi ngiyakhuleka ngolesithathu sola ngo8 9:00 nangesonto sola ngo8 9:00 inombolo oyifonelako ithi 064 94 22563 nawufuna umkhuleko ngo8 to 9 ngolesithathu nangesonto 8 to 9 mbolo khona ekhaya ngithanda zokhuluma ngoDlamini uthi uNkulunkulu ayewina akusindisa kuphilise masibuyele emasisweni iyasho ukuthi ivangela kudala ngilela sikhulula ezonweni masingathatha ivangela namhlanje mbolo khona ekhaya uNkulunkulu ayewina nawe ngiyakuthanda live osibusise mbolo khona ekhaya utshena abaye subscribe la kumthanda uDlamini umprofeti uDlamini umthandazi mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu ayewina nawe akusikelele ngiyabonga haleluya